Hello, Ashafo nyinara, yamahu nyinara kwaba ba Apodels Multimedia channel do bio. Inenyu agide yasene hiem bio. Na nde yedi bribi sonko yezrebro. Oye benade, twen mayembre sesiara. Bobo hu. Sesiara di mutum kamfantin kakra. Osana Apodels Multimedia Mfantse kasesianensi. Oye, za yezrebro wonde no. Sabakaya yedi bribi video bi to oye dam YouTube channel leader yedi abosom honedzin yedi bro me chere the names of the months won Fante kasem yedi bro na dam episode yedi oye the names of the months na owo Mfante kasem no yedi sentra itin ahoro a yedi ma hon no yedi bro opo se nyanhwe oye the names of the months in fancy video na bomodina on yeza to so he na bomodina na kwhwe na botume hu abosom ne din on Fante kasem me chere fi January kapim December mbrawusi wo freno on Fante kasem afeji me yenkonda dwumedine do oye wa fi bere mu no enyimide bosoma odikan wa fi ne mu no wo freno January wo brofo kasem January na idin won Fante kasem ne ye sanda kwan pendo yena na Mfantsefo di damtin sanda ze to oye bosoma wo freno wo poto kasem de January don't me Mfantsefo kan bibi de se yehye afena sa wakade wor san nda o chere wor kan nda no marking the days nda wor san nda nti bohunde tetena na wazi ibiru wazi hwe oba ho no bosom no ne da odikan na wasan wo ba ho nti yer san nda no yer san nda no fofor nti na edin sanda no oho yesan so wo kwan fofor bi nti a oma edin sanda no oho the mabir no onam de oye epebir oma opebirs oye opebir oma se oma nda de papa ma se da wompado na adzichi it's da akukwa abonkokroku na esora na oye odema adzinye nchi papa na ndana ye de nti no ya na oye ode sanso kada nti din sanda no ofi bia ya horo ebiem de yer sanenda yer kanenda no foforo afinu mu na anaso yer sana kada abra opebir aba na ndaye de no bosoma oto de bien wa afinu mu broni freno February Fantsefo ye freno kwa bosom no yenya kwa dzin no fihin wo Fante kasem motini se odu February bosom na nsu ntanto nsu ntongu dua ho nti omama edua no beye kware anade no ho bronyisi it becomes dry, the trees become dry nti Fantsefo si dua no ho aye kware the mabir na so na nipa na notum oye kware ma oye otum papambu oninti no izin kware another brofo yes dryness no omama otum na what the damitin oye kware no what to oye bosom nti wose nzama ho aye kware nti oye kwakwa bosom no kwakwa bosom kware ngotin nipa ho aye kware ndua ho aye kware nti kwakwa bosom kwana ye fado nya February bosom onye March Fantsefo frano ebo mbrayisi nya din ebo no yi dam bosom no ye bosoma se odu ha na ebo roto oninti na yebenya March bosom no ni din won Fante kasem de ebo bosoma odi ho wa afinu no ye April broni frano April Fancy frano ebo bira se wakada bira won Fante kasem no za ochara nyi de bribi ekosuma ana bribi ayo brofo kasem no to go into hiding bira to go into hiding inti se ehwe din na March ye ebo na yewo ebo bira ochede odu April bosom na ebo no akosuma anade ayo
Oninti na April bosom no wofra no ebobira won Mfantse kasem no. Wofra May bosom no esuso aketiaba. Iyo esuso aketiaba. Kwan bendo ne yebenya May bosom no ni din won Mfantse kasem de yemfra no esuso aketiaba. Martin odu May bosom na yehunde esuso hyase to nketenkete ana nsu hyase to nketenkete. The nsu no na me de onye nsu to kesinti no yefra no esuso. Na esuso no so roto no nketenkete na mre yedin kana aka no. Oni nti na yebenya din esuso aketiaba. Nti esuso in drops, esuso in little quantities. Nti esuso no oto nketenkete on topi nsu no roto no topi. Nketenkete. The man no na say eroko habanuma ebohunde say eshetrao another esketa ebohunde wona na asi nyinara afo ha yehye so nti ono ye oye May bosom no esuso aketiaba. Bosom odi ho e June ne Fante din ye obredi obaneden ye de mitini zinkan kade ye zinkan aka chro de bira chre de suma or to go into hiding. Oninti no June bosom ni din no ye wo obiradi onye obredi ye dem na asamenti oho zawti tetse birdo no se dam bosom oye June no odua idibana afoforo ta yi n'enyim me kire ikuafo dama abiro na idibana afoforo etuma aba na se abira idibana baba no na owode nananom nutumi ya atorumate anade rituals bi bugusa nsa wodema oye abosom na abosom nutumu mo honkwan ma wotumi na de medibana obi zibi kanano oni ntini se dama abiro no do a na se wonye torumate na obi ntumi ndi ediban fofora we yi n'enyim efikwa amaba no oni ntino so bi betipa ozi suma se wachiro de irite ediban fofora we yi n'enyim a obo kawo oye chiwaze obo kawo oni ntino ediban fofora ba also adada oni nyibi nti be yeden ibedzara ebedi so a ode izi suma na edi oni ntino na yebenya din obiredi mizibo suma na medi. I'll hide and eat. Mbocha tasa yanko bosom odi ho no July Mfantsefo se aye wo ho bosom no oyi ozi tedin nara na fantrase bra se mamre patri oyi se bohwa abosom ni nyinara Mfantsefo din ahodo to no de kuafo honi ndwuma anade esutobir anade ahamantabir ne mbai na wodi to dam edin ahoro no oni ntin July bosom no yes ne din ye aye wo ho zotini July bir no ye bira etiban utum na oba bohu de biara ne etiban no aye doso wona habanim abba papa yi ma chede enyijaba na damado ne kuafo a waye enyihaw broni se laziness. Those farmers who were lazy, who didn't participate in the weeding and planting process no wentum wando wentum ndua ade no so wohwe ekuafo nka na won ndoba na aba no na nzamaro koyi na yi woto no obenye skadam na ahoro na wokan woni tirima na adam na no de yi ma yamu I have regret that they didn't participate in the weeding and planting. You see, them not say, or say, my yamu adia my yamu same my samity. It's my young ata oye yanko bosom odi ho August bosom no Mfantsefo frano zifu bosom no se zinu bio na ntrase ne fambra
So can be the baby fool or chede obaka as when you're not fully when you pee when you're webudo on intino Oza on Drinde or Chinapo or Bassa when you may pee or to za more pay, better another pay na Oja on intino even your dim beautiful. The Mabiri no na ye fee or ye aye won't son which July no yaba August. Nti ndiadze wona yehunu wo kwafo wona habanum na abaye no August bosom no na yetum na yebu ayetu yetwa dem ndiadze wona na yetum za abefi yerebedi bi ya toni bi yenyiska oni nti no etiba na ebu papa ma obiara tum titi mana hom kan ho dem abi no so se ekogwado de rekoto ndiadze wona bia ebonu de ne bu no ye fo papa etum tobi oye pii papa na wontuma ntoni pii amawa bohu de oguhara obese oni nti na yebenye din August Mfantse kasemi de zifu eat plenty or eat to satisfaction bosuma ozi ho oye September no your friend Mfantse kasemi de fankwa enyo dam kasifua fankwa the word fankwa yenye fi oye nkasifua horo bi na yeza bom o chere fa kwa efa biribi kwa a intua hwe efa biribi kwa a intua hwe shede you get it free without cost. So this month it is believed that our grandparents, our olden ancient, people, Fante in the Fante land, the farmers I'm talking about, so what ko habanuma na wakodo na wazin biadwa na ze befi dem bosom na bundi idiado odo so ha mo chere wontum mfa ni nyinara mbefi oni ntino oya ojebi wa habanum na afoforo so awanye ku afo a wotwem wa habanum no se wo hu a wotum fa bi wotum nye biti wadi bi ko fie oni ntino dam bosom no yididi enyi biti ye fa no kwa a ye mto nze bonde nzama no webu ogwado ezuko gwado mpa wonto usande nyipa no kwa habanu wa pina gugu ha botuma fa onketua hwe ntina ebenye din fankwa. The next month is October. Dan bosom October no Mfantse din yezin kana shoulder da onyi obese bosom no kwana ye fori nya din oye obese ni de the mabire dibana ye pi na bibiara so fine aso yie no wo habanum no se wo bifiri wo ho na imbu ana intwa ntu afam befia nso oboto da mabire no bese dibana wo kwanum ho habanum ho nzemu nti yenye fi obese it will destroy obese now so into kind of obese nso yes obese nti obese bosom na sicharanyi. That is October. Bosom di ho afinimu ni ye November. Well, dem bosom Mfantsefo freno obrefio bosom no yenya obrefio bosom de tin wo Mfantse kasem fi nkasefo ahoro ebienum onenye obre suffering feel beauty. How do we coin these two words? The beauty of your suffering, in other words, the beauty of your hard work. Dam bosom no na hen nanu kwafo inara wo hu won bira wo bire wo habanum no adowa horo na wo dowe no wo hu ne feel nzama tuma baye nzama kodo dam bire na so ne kwafo di won afrihia horo afrihia ahoro wo hihie musu afrihia odidi ntina wo se obre ne feel nti wo hu won bire ne feel oni ntina yebenya oye November bosom no ni tin wo Mfantse kasem de obre feel the beauty of their suffering. December, that is the last month of the year.
the last month of the year, December. Fantes called December Mumu. Say mpen pi no say ye chem fancy na say ka mumu a e na mbofra no no adwena akọ oye deafness obi a onse kasa na so esu mopocho ono mpodam kasefo no waka no mum ntisha na so fancy en ka mum oye mum minyim se twi kasa no waka mum za mento nche na so fancy obi a na so esu ontuma nkasa ni dzinenyi mum naso bosoma otwa tun wo afinu mu oye December ne Fantes din ye mum chanso izin mum oye kasefua abronyi frɛ perfect we di mu sa bibi edi mu, it is perfect, it is complete kwana ye fari nya da mizin mu no anyi dai da mu bosom no na ye nananom etuma kan abosom ni nyinara ewie ma bosom otwetun no aba nti se da bosom ne ba we hu de bibia redi mu ndoba yi no ba yi di ye re da mi no si ti yer san abada ahyasa asefo bosom afifofra ase oni nti yesi bibia redi mu nti na ncho wode ye kan de mum chere edimu na so itumu twanitia etwanisim ya kanede mum wani ntini December bosom ne mum hyane so onye obi a onte kasa anontum kasa bosom ne dine mum we da hunyara ase dende hum hihye hum bir na hum tum pa Afudels multimedia channel ido na hum bosua Mfantse kasa Mijidzi de etum na sua pi wo Mfantse kasem na ono botum abo metum na akamfansa inso de obi botum asrew dem video ye dedicate video to achechero fa wo chem Mfantse kasa wo takwa nsoyem takwa nsoyem municipality nyinara ye mahunyinara yiko dwumasona woriye zabo hene moframba oye moframa no awowo oye takwa nsoyem municipality hano onkodo na wonye edwumasono na yema moframa no ntum nti oye bonyisi L1 no oye Mfantse kasa no wonti ni na dem roba ye wosabetuma ka video biara daba no owo subscribe share video no na mafufo so wontum na wonsanka bi na mama wo wi free there ibe mia notification bell no dem roba ya samuzu tumara na wosaka emma mechiri dama birede mrebo kono bezin chiaso kon rema oye ochechrenyi Fanse chechrenyi papa epien awo watakwa ekrum ha crop bizini ochechrenyi Hagan ora Hagan Sylvester Ebo Hagan da wasipi wo aye adwentiatu ahoro yetum na yezeba aye na yetum yetim na yechre hen oye subject no afi so mu yiri mfiri oye ochechrenyi Kanga dodo na afra no say Daniel Kanga da hu nyinara ase wo adwentiatu ahoro no da foforo no bia na onyame na maba Fanse chechrenyi foforo baba ebi oye Sylvester Ebo Hagan ebi so ana oye Daniel Kanga onintino the ma breeze Morocco macro bye bye Afudels multimedia Mfantse kasesua na edo mahia no more